Hadin balakudno ke jinglikai hak round of 16 hapdeng ke Portugal Persia ya ke Spain. Hak ke Spain kali mentep ya ke gol penjob tang sikol hak last minute kata hak menit kendai plus iway likbang Mikel Merino ya kepala assist de Ferran Torres. Hak ke Portugal kalah kudno ke lintia jongka hak ke World Cup arajar arponriu. Kumta ka jing posniu bat ka jing angnut jong Ronaldo ban job World Cup kalah kudno. Watla Ronaldo la penpau baka trofi ke bah hedu ke bawla yokur nakam taka Portugal kadai haka European Championship arajar kat Henry. Henry ka jing angnut dik pat kadai ban yokur sakawai ka trofi ke bah hedu haka pertai kata haka ke World Cup. Henry ka jing angnut per ka jing trang jong Ronaldo kalah kudno haka baka Portugal kala limno haka Spain tang haka round of 16. Ronaldo nagam taka Portugal lami madan haki Henry teliki World Cup kata na du ka World Cup arajar Henry hadu ka World Cup arajar arpo Henry. Hadu ka World Cup ka Henry sin Henry wat nagam taka Portugal Henry la yu batep gol ru haka ka World Cup mentau senam hadu like gol. Haka World Cup arajar Henry ke Portugal kelah poi hadu ke semifinal Henry kelah limno hakmat ke France. Arajar Sipau kelah poi round 16 kelah limno hakmat ke Spain. Arajar Katsau kelah limno nadu ke group stage. Arajar Katpra kelah poi round 16 kelah limno hakmat ke Uruguay. Arajar Alpuar kelah poi hadu quarter final kelah limno pat hakmat ke Morocco. Arajar Arpo Henry kelah limno hak round of 16 hakmat ke Spain. Kumta hadin belakudno ke jinlekai negamit hakaba ke Portugal ke limno hakmat ke Spain nakaling jong Ronaldo umla klema jaumat hakaba ke lintia jong u haka World Cup kelakudno tang kumne. Kumta hakum kene ke por keba Ronaldo lamat ya ke jing ngosi jaumat kumta dei orang ngelekai jong ke Spain bedang kena ketau Lamine Yamal ubala lej pen kedup pat pentingan ya Ronaldo. Hagaba Ronaldo la pen pauru dangsyen ya gini kintin daga baong. Bau Lamine Yamal un sadai utau rangelekai uban satengsyany haka lawai ke pandangwan. Kumta kane ke jinglej pen pentingan jong Lamine Yamal ya Ronaldo negamit hagaba kane kadur kan sa junom kebaderu kasin mikbadan ke kadu jong Ronaldo nagta ke Portugal haka World Cup. Watla bun giba keno Paul Lamine Yamal sengau tenat ya Ronaldo. Henry ke jing keno kasa tang ke jing keno Henry ke bapapat kalong da kumwepat. Ngimla ban beng bat ngimla ban yaro. Henry Ronaldo nakapta ke Portugal ulale bun ki hagaba mentau lapan pauru bahaswa jeng u ke Portugal kampat jukur kanoga noga trofi. Henry hakapor jong Ronaldo ke Portugal kla yora ke trofi haka European Championship arajar kat Henry pat artli ke trofi haka Nation League arajar kat kendai pat arajar apusan. Sispa sapu rukol nagam ke Portugal haki aspa laipulai sen mi medan. Haka ba kamlong ke basuk yau no rangelekai ubanang simpas yagi kol ke pelayo Ronaldo nagam ke Portugal national team. Henry ke jing snubok jeng Portugal kadai bawat lak la persyang ban lekai pa Henry kala limno pat tang sikol negamit hakmat ke Spain tang hakara of 16 bakam la ban poi syadu ke quarter final. Bar ke jing sya tep gol jeng ke Portugal ru haka last minute negamit hakmat ke Spain kala tang sya ya kene ke jing sya rem ke bom simpoi perkatsyu. Haka bakal lintia jong ke Portugal jong Ronaldo haka neka World Cup kalah kutno sendon tang negamit haka round 16. Kublai sibun.